Neke atu I te 8 tau ki rō whare here here. Koera te whiu I utaina e te kōti ārohe o te papai I oea I te rangi nei, ki runga ia Elvis Tihiro Shepherd, he kaiako, he tūmoaki o mua. I te kōti tā mātou karere a Roihana Nuri I te rangi nei, e whai ake nei ko tana pūrongo. I taimai te whānau o Elvis Tihiro Shepherd ki te kōti I runga I te tūmanako. Ko tēnei mea ko te kānara he whakaatu I te māramatanga, enlightenment. Ko te inoi a te whānau, ka aro mai a kai whakawā Dobson, ka ngāwari hoki tana whakawhiu I tō rātou whanaunga. Māwai ia e whakapiki, ma te wairua o tōna whānau, me tō tātou kai whakaora. Engari anō hei tā te karauna. The crowd would be suggesting a starting point of at least 10.5 years. No tērā marama kua taha atu I whakai atu ai te kaumārua ki ngā whakapai ewha I uhia ki runga I te kaiako o mua, e rua ngā hara mo te tūkino tangata, e rua mo te mahi kōeretanga ki ngā tamatāne tokorua. He mahi ēnei I mahia I te wā ko Shepherd te kaimanaki I ngā whare o ngā tauira I te kareti o Hato Pētera. Here, the most important of the relevant factors are the breach of trust involved, the vulnerability of the victim, and the degree of violation. Ko te inoi a te karauna, kia rahi ake te whiu I te tekau tau ki rō whare here here, engari he rereke te whakaaro o te kai whakawā. In your favour is the apparently outstanding quality of the work that you have done promoting te reo, Māori culture and Māori education. Kāre ngā pārurenga tokorua I taimai ki rō kōti I te rānei, e ai ki te kai whakawā nā te nui o ngā mahi tūkino a Elvis Shepherd. I hope today brings some closure for my 2 complainants. E rua te kau mā waru ngā rā kei a Shepherd ki te pira I te hāmene nei. Roihana Nuri, Te Karere.